Ka response pangiyo ba di kilong makapiyang plug namar ba bangi boros katar ni promote ya katu brand ni jong sam kamti di kajingrong jong hatu ka port sa TMC ru kadai hello artistic issues bikira kawi ni kadai katu ka inclusion of Khasing Garo language bikiyo ban table ka zero aw jong lok sabah but kawi ngi biki address ka tu ka price rise ka bangi shit bangi nakaliang ka jong si address ba ka port hatu ka port biki ki driver taxi wat hatu ka port biki kinuy kairu ka fastam ba i head isami bon bepikan mau bang awang ay ko speech ba katu ka arpasan ba ka sarkar ka sintam nangiki nang nagni tripom so bahar long kabala irap lam no ikiniki fastam ki kwa ban enhance itu ka tulak po jungki di hello kita ki arnong dem mga rong sakti MC ndre kajing ya kalong bangi ngina amdin ban tre like dot di kadang ni kajing sakti sakom de filan no ka party di kadang mami no na ka TMC na ka ba buromi ki bila sa party ngamdan ni iru kabalong against ki ngamdan ni iru kabalong against ki TMC kasulong ba nga kwa bangan mi Ang kaya public response pa naman. Public response see right from that time ro kita be sam kamti kisutet mo sam kamti arung sa TMC manta kita pada mo sam kamti ni kon independent no ka response nga so kabyang nangilit siya ka feel nga so tanak dan berjob dan berep bakong san ni kada ka participation because participation is better than winning the competition itself nakaliang ka jong ate confidence ni habi bandan am try undon candidate ban yakun bayakun iban job ya tiga confidence kita ka jongi kalong na kini kikam ki bang try ke ngadu kini ki kila hinga tiap bangi di ba jutray be ka grassroot la azang pan try ngapoy bat kamsnong hati konsensi na bigis nam arza katsap itu ki arza katsan la isdang dik ki medical camps di berat perya di dingin aya itu kam ting asdang ban mobilize ba ki kam jonga tu ka arjar rahi adu mo azang itu ka bisa sejong stay di kumpapi kumengi syami mo for lockdown kumuri pa bampat dan kabor masuk no ina pasang lay bor berat bangin rap ya kinong rap atau kabor di jenjar dak bangi pli atau ka sam kampi famous market hatu kabor di jenjar ki taxi driver su hang by day atau jengki dor ka petrol diesel if kemau ba ka Meghalaya Joint Action Committee Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicles kiya itu ka strike jengki ngai iba hatu jingya jong strike ko jongki ka government ka khamda pushit han ki khamda hikmat han jiki ndrei da ka jing sosin ai ki driver taxi ibadi ki perok jong hi ti nga kloy man khang pom si ngiru nimanta bangan nidan kitilang bat ki hatu ka rally kada pikin mau ngalit lang sa rally bat kiru pa nga batay to ka tax baka over tax ha government baka simtam khajna ka sarkar nangi kipat ba jong ka jela bat kalong kum makaduti mem pet ya ka jakpo nani ko umsiap ko jong iki pat ba si hadin ka to bro iki youtube ka to kamaran kaler kabala asa bottleneck ada ki popol snap kabaki khana no monsong ki thang ba bikin yo pan kam itu kamadan tamba ka to kamadan nomor ba kadon put case biki spy ki mailat pan kam de alor ko ki incident baki syara ki khana no monsong harji sa complain nak sipay sa sanat tingali pen ya keren mga makan bangin solve itu problem ban adian ketua nga simkhiay ketua kamadan nga file ka petition na by day mangin yo pen kami itu kamadan but da ka jing kersan nam jong hatway li school nang mensong but south li ki balang badan apo nang mensong nadu kasing kasi nang mensong balang Catholic jong nang mensong balang Presbyterian jong nang mensong but Pentecostal jong nang mensong tingi kerpat sengurut akhmat keburom ke bakraw jong district administration bahkan ailat ingi mengipinan kami untuk kamadan kanang bikin yo ben mentoy ki kena berit ikon samla ki jongi nomor ke fi hate apo konsumsi jongi hi hadu menta kamaran football keempat dan ditang ketu kamadan ke ba dak jingi tristom lang ke jongi dak jingi rapdam jongi honorable deputy commissioner ba in immediate yakti custodial jong tu ke ground ila yo ke jingbet ka bikin pala ben dispose itu ke case bangin penan kami untuk kamadan namentaki sporting activities namentaki jingsek jadi syabang poi sekitahi ngakwa ban ai kajing sangub yang kini ta kajing kelibat ngihapan buram yang barok iki candidate hot kata kempak bagi hapan yang koni arnut kirat ba jong Meghalaya politics iba elhek bagi ba PNCM apreng jong kirat dan support ligi senam jong sekli ba absent ligi senam jong iba hek bat khat sant ligi senam jong iba PNCM dan official lang kay MDMC jong i di no kata kidan pada sekli candidate tu bagi hapan yang buram hi kum ba rapi hek ba juban lang barbecue di ba Raymond Saimot bat ibarang shmi manakani isa sa mibon tasya di appeal ko jonga si kipat ba kalong ba ngania ika constructive politics
kaba politik sa bangin tay ki public campaigning jungi film snow bangin ben yu candidate hendak gini yang halor kinong rem halor tikikam ki bangin ada bitray nadu kini kisam arjat hasan kan di ter bat halor ki way pada ki kimat ki bang kwa non rak mentah konsumsi kalong ba ki kwa pelat bangin ai bor bangin empower ki nak samla ki jungi ti bat kata kadai ki ar bentah kabaningkong kadai bi kwa ban kentiu ki nak samla jungi kalian kapuli kedang dia ti kani kadai ki experience pada jongan nak ba ngabat mansuai kam sang belang kapori boy bingi wara itu government college ti keju i mentang ikwa ban promote ia ka education sector for constituency jungi da bang ikwa non ra bingin demand ku government college kaban pensuk ikna ki buan ki longyeng ki bakam jenjar nomor ni syam ba constituency jungi yang tehi hadin ke kelas 12 kun song golf rings terba ti de fiong sime urban stu kin ha pumiti ki jaka kum sport briba kumti ki jaka sepo misauli kani ka jaka sepo kani kalingkian bro ti dan ki insiden bangin syek election lingkian si sakut kali memang kapor kata kami bangamut ini ki por bangamut mekon election kidi hiti ki por bang syek lang bagi ki perlok nak hills farmers union kadang kan mah ngong ada di ba yolong tak ngong mah di ba sini ngak dong kamar pesrok nomor pesrok i kidi kabut lom ya karoy kapar dikinong rat papli da lom ki jur jam ki bikin diru dakam dan kali bukan awan sa gusto support kam jenjari ki di mana kan dia pengawan biang sa briba ru mga long meeting ya kan dia bakal ya election campaign ka jonga ti kasakot kali jonga stu di pokok liur ba ti itai jinjai ba sulong pula ba di penyangat long kemi ya kali bangan lat itu na basakot ban ngong hi di long kemi ngong soba penjob lam yang marang da job ni kon do kan ora surak sa sini kata ka di sa sini si Awak Mekrak like dengpang to the scheme contain the flood control and flashbacks along the banks of Mekrak inside the rivers. The estimated cost yang ni project di 42.39 crores. Di kani kam involved tangi ke pentarung Mekrak konsensi. Tak lang yang kanwat selong, tak lang ki benta jong kamulai, tak lang ki benta jong kamaprem. Di ya kani yang ada address kapor ba gali aji ngirap ya kedua barsong pentarba ba ngihap ni timap lang ki dorbar snong. Ba kanihi umday tambakan relief ya kalos umday tambakin bagili ita gid retaining walls jang kawa umday kan relief ya kalos glory jang kawa Mekrak jang ha wa survey kadi sa ko up like umday kror project tingi dan kamban track yang kani ikadan namar PE ngi si timap lang ngasi sakat suba untuk operation clean up team pengini pengkut lang itu ba wa kalian Thank you.